Ko tahi wiki pea e toi ana kia John Key ki te whakatū I tōna kāwanatanga hou, ko te aku tōtanga o ngā kōrero I Wainganui I ana hinara me te rōpū tōranga pū Māori, tētahi take e takaroa haere nei ia. He ai ki tō mātou mātanga tōranga pū, he pakanga nui kei te haere. Kei te wānanga tonu te Pāti Māori I ngā kōwhiringa kaimua I tōna aroaro. The Māori Party are in a really difficult position. Ko te uauatanga, he aha ngā kaupapa nui kai runga I te tēpū. Hei tautoko mānā hinara I roto I tētahi kāwanatanga hou. E ai ki ngā whakamārama e toru ngā whainga nui. Kia ora tonu te pēpi a Tariana Turia a whānau ora. Kia waiho te kaupapa hoko rawa ki waho I te whakaitanga o kawa. Me te aro takenga, whakahautanga hoki o te puni kōkiri. Kei te whakapono tēnei mātanga tōranga pū ki te tuahu te Pāti Māori me he maunga teitei. If they were going to take ministerial positions, the changes have to be so startling that people can see that it was worth it. Nō reira, me moitahi kia nāhinara I runga I te kaupapa o whānau ora. If whānau ora is the only policy that they have in common with national, then I think the best option is really a memorandum of understanding. Ki te pērā, ka hua kina te tatau kia mahitahi me reipa. Engari, kei te aha ke ngā kaiārahi takirua. They need to tell people, basically, are Peter Sharples and Tariana Turia leaving before the next election? Will there be a by-election and so on? Me pēhea a te ururoa Flavel hei kaiārahi. Yeah, for sure, that's an open secret, and so it should be. Ko te oranga tonutanga o te Pāti Māori kei ngā ringa o te ururoa Flavel. Ko ia kātū hei tūmua ki takirua hou a tērā kōwhiringa pōti. Nō reira, ki te moitahi te Pāti Māori kia nāhinara me piki ake pea a Flavel hei minita. Aha kua pēhea he whawhai nui kei te haere. Jasmine Pearson, Te Karere. Hei whakapuaki mai I ona whakaaro ki ngā take tōranga pū o te wā ka whakawhiti atu tātou I naene kia Hekea Parata. Mā ngai take Māori o nā hinara, tēnā koe Hekea. Kia ora, tēnā koe. Kua kōrero rānei koe ki te Premier kia John Key mo tō noho tonu mai hei minita? Kao, kei te titiro mātou katoa ki te whakatū I te kāwanatanga hau. Engari, kua whakai mai ai kei ka noho tonu a hau hei minita. Ka pai tēnā, he rongo pai tēnā, nera. He aha ngā kōpaki minita e hia ana koe? Ko ngā kōpaki e hoatu e ia kia au. Ko ngā kōpaki o mua? Kei te whakaaro, kei te whiriwhiri a te pirimia tērā, aha ko mōku mō aku hoa kei roto I te kāhui minita. Nō reira, he aha te kōpaki minita ka pai tonu tērā ki a koe? Ai, no te mea kei te whakapono tūturu a hau ki te whakahaerenga a te pirimia mō tēnei kāwanatanga. Ko tā mātou mahi, he ringaringa, hei awhi, hei tautoko, I ngā kaupapa whakapakari I ngā tāngata, I ngā whānau o Aotearoa. Hekea te hokotanga atu o ngā rawa. Kāre te iwi Māori I te tino rata ki tērā kaupapa a koutou, kia hoko atu koutou I ngā rawa o te motu, hon mai he kōrero whakamauru I o rātou māharahara. O tuatahi, kāri I te katoa o ngā iwi katoa kāri I te rata atu, ko etahi ai kei te noho a wangawanga rātou mō tēnei kaupapa. Tuarua, kāre mātou I te hoko ngā rawa katoa, engari te toko iti o ngā hea o ia o ngā kamupene. Tuatoru, toru paiheneti pea enei hea mō te katoa o ngā hea kei roto I te ringaringa o te kāwanatanga mō ngā tāngata o Aotearoa. Tua whā, kei te mōhio tātou, kei te pirangi tātou, te whakapai, te whakapakari, ngā kura, me ngā hohi pera, me ērā atu āhuatanga. Nā e rua ngā huarahi mō tērā. Te noho nama kai tā ki ngā pēke o whenua ke, te whakamahia ngā rawa kei roto I te ringaringa o te kāwanatanga. Nā ko taku mōhio, kei a tātou tonu nei rawa, ko etahi ka hoko. Kia ora rawa atu koe Hekea, ngā mihi nui ki a koe moe nā kōrero I tēnei wā. Kia ora ra. Kia ora.